Shubor nakaslem jong unongsan hima. Hadin kajing yo pediang ya kajing ujor bakaladun kajing temu man syak bek kam no jong ki breu ki batrei hapo ko office trai kam jong ko secretariat nakaliong nongwat jing tip bapa khman jong kajilla ling baka right to information about this parsing rani ulong bakat kum kajing yo pediang jong uyi kajubab ling baka RTI halor kani ka benta kani kajing syak pun sange trai kam jong ki ki breu ki batrei kum ki daily wages kam dei satya kajing syak bek kam jong ki Henry ka de kom ba hapo secretariat baro ki daily wages ki de ki batrei shipor but ki don ya kata ke periodic break ne ka jingpen sange ka batang shipor ha ka bakila ban letre biang ya ka kam haba kren chilat pathai khubor shlong press club menta ka sngi ka arpo artrik unai bing arajar arpo saw uba disparsing ulong ba ladadon kanu ka jingbe kam de ban long tang ya iwei lani arngut ki breu Henry ka de ban long lang kumju ya baro haba kali hadu ka no benai kita ki nong trekin syak pensange kam shipor nakaliong ba disparsing ulong ba ka te ka jubab ba yo pediang ka klem don satya ka jing pensyai halor ka te ka benta Henry nakaliang jong u unsahab ban ujorno ka weipat ka RTI pan tim hadu kat no benai kin syak pensange kam ula ajing modru ya baro kinong tray kontrak bakin seng nya ka jong ka kin hon lani ka association khnang ba lada ki yekendo yekino gnu gijing bad ha baki pha shithi sa ka sarkaru nakaliang kinong wat RTI kila ban yarap yeki kinong tray da ka ba pentelun yeki jing ujor jongki namar ba bonsen ki jing ujor ki ju sakut haju Henry da ka jing don pat ya ka kin hon lani ki association nakaliang kinong wat RTI ru kila ban keli halor ka te ka kam la kala ya shakmat ne kadang sakut haju ya kila be kam ya kini daily wages de ka kong RTI di poyo de kam de ka ajing be kam de ka de ka kom apa sekretariat baru kini daily wages ki temporary but kita don't periodic break kita kila awal dia break atau kan ni hadiah kila ni jual dia kam de ki be kam dia ti baru menteri kita punya ya kam de juga kam de ka de tengah break hangni kadang kita break ni baru kita kalis ni kita malam be kam ni kalis kadang baru hangni menteri typo sekretariat but kam de ki be kam ba pi on chena de ka de tengah break bagi dah kabar lagi benda baru beri benda yang dia kena melaban benda kami sian nak train ada mukur melaban pas dah kabinet dan penyok kami yang ikuti ofisial sama aja kata dah kabinet sian balak biar napas dah kabinet kalau beyond the purview of DSC or MPSC kan buat kalau kabinet akan klaim dari DSC dan MPSC begini kontrak ini bagi train kena melakukan benda. Ini betul pos sekretariat ada kiwai lah benda. Ini dia sekretariat lah benda. Apa kita hijau dulu, kita price long, kita kasih hijau ni. Kita tanya apa yang saya pilih. Kan kita ini yang besok. Kidon kanungot ba ki ba syabe kam na sekretariat. Kating jona lomba ki lomba tak ada kicing tu bekam. Idam we ru ki lomba lah be. Dia nak ada pai report ke insyaAllah kim dia begitu ni kita periodic mentah report ni kata ni insya kuat dia atau kadang dia kata set period break apa apa dia ibarat syak kat kum malakong lawan syak be lawan jon dia ni break kalau benda break minimum break itu definition of break entah pilih school pilih year kadang ke beri dia bukan mau benai ni dia kata kamu dari position ke macam mana kalau kata di yang tak dengan lah apa yang kau ingat ya itu kalau benai dia tak gila mungkin belum bikin dia melakukan dia sebenar di nenek kan no benai ke beri kimlah benlek pun tu nasir pun sudah ke bangun mating ting tay dia boleh nasir ha tong nasir pun dia boleh pindah dia sekali dia kata apa lagi pindai ban setir yang itu hari lejong pindai ban setir tang dua yang ajimut ya baru akibat lagi kontrak
subha sing di kinja asisyon kisi ma sing asisyon kadon kano jongi jinge tho cha government te na kayang jongi akibis lapan yarap yaki da ba pentulun ye to fai ma to ding teng kisubit kano registration apa government ting tip to fai sakut haju ni telun kisi ma adan registration na kayang ni akibis lapan keli yak tas jong to fai kisir makali bangi kanum ne aju kadi benya da kane aju umat tulung le kon ya sha aji mun pro ki kinja e po to no government de ban seng be kinja asyo nang bangi aktivis mila benya rap da ki tho kano be position sa government sibo kan kom be jinga po la ban kwa ban revise na ya ka salary kamne kane aju ki mar ki mata ki baik school ki ne kita kan slam kan kiu ki ditolong ko ne ne haju e bito ka registration ja government ti la jin bito ki ba barani ka nimtim te kan na fai ga ya kun ne ka nimtai ti company yang ada sti ga bito ti nga ala man kili ta tos tu ti si ba kali ma mani aktivis ka fai ga tu do tangta Biyon ni biyon ke nang Malaysia mo cagdan rengut kimali gidon arngut sweeper gidon khalai ngut piyon gidon cispa san pumut bat kiklinar gidon sao pho Temut gitu ini muka yang dalam periodic break di bilang itu. periodic break kat kongkali ada import Kalau suatu break kan misalnya ini. Ini bagi dia begini memang bagi dekat suatu itu. Yang ini kan dah perlu iki suatu yang kentin. Ketik break buat kata keba gak 1 menit. Tapi di suatu kan kata kita gak sampai kapan. Jadi kamde Jadi kalau nak bikin suatu bagi kita kontraksual. Buat lagi kiwan kiri mana pas nak BSc mana BSc kila masa awal ini tai. Kadang-kadang teng bagi dan kita ini selok we sulong berwe gitu kami happy. Kadang penhun ke bahak, kadang kau ke chatri di benden kinja kustri di benden kau kinja sen. Lembah kaseng bila banjir dulu, bila bergeli no. Lembah sulong berwe itu. Benden kijing selok benden kinja sen tekstum yang bantibi kita. Ini bidon senggit kontraksual. Benden, mentah aja mu dia kira seng kinja sen. Nomor kontrakasi dalam tukang meeting jom kiri non tres perkara, tapi non sekretariat. Tiga orang kiri, sen kiri non tres perkara.